Dön ne devam? Boži, koga go gledam ova sveto lice što stoji ovde pred vas, mi ide da zaplačem. Ovaj mačenik se ispostavio za site vaših grevova. Ne, to i ne je samo mačenik, to je svete. I seko je onaj što ti iskuje vlakno od njegovata kose i od njegovata bradake odi direktno v raja. Zato, deca Boži, iskuvete sekoj po jedno vlakno i nosete gi pravo doma. Nemajte, narode, ako sakate, vodite pravo vo rajo. Epope... Jehaj, Čivo, da bi ti kažem jasnija. Kaži. Bravo ste, Čivo. Сега дури можем да кажам дека си купил нешто од дуката, дека полека стануваш поп. Значи, Дека полека дојде време и да ме смениш. Аос, Дојде попе редот, а јас можам да ти кажам само едно. Народот рекол со свој камен поглед.